pasir kelibet kaya kelangan pikir. Duwe kelapa arane keluku disikari di poro dadi pitu saben dina isun sik bisa turu dimriko ngomong usik kewetu. Asik asik netral musik Ya ada netral musik. Artis Production. Kandang bersawi dengan teruli sendiri. Kita sobat sak dendeng kita codot yang orang tak berkelun isun pedot. Gedang sawi enae ora beklapa ati iki kaya mongkang guriko. Gedang raja sak jorong dipereteli dong sing percaya bedan jodo iki. Artis Production. Ada baik. Perlima audio. Ada Diki. Waktu nanti arami pasir di kambang keri otoring pinggir buri ketemu awak langsung mesir kelibet kaya kelangan pikir. Duwe kelapa arane keluku disikari di poro dadi pitu saben dina isun sing bisa turu dimriko ngomong musik kewetu. Asik asik goyang dong. Netral musik. Artis Production. Ya goyang dulu. Ngaring bakar kejang campur sawi diwas kerkuli isun mikiri. Kedang sopo sak dendeng dipangan codot timbyang orang tak berkelun isun pedot. Gedang sawi enae ora beklapa ati iki kaya mongkang guriko. Gedang raja sak jorong dipereteli dong sing percaya bedan jodo iki. Yang orang tak berkelun isun pedot. Percaya bedan jodo iki. Yang orang tak berkelun isun pedot. Dong sing percaya bedan jodo iki. Atur semandun masuk ke Bapak Sinta, Neng Astin, Ibu Sinta bersama Adek Arum, juga Bung Herman yang telah sudi tampil di pagelaran. Jaipongan salajengipun tetap permintaan tuan rumah. Ini masih keluarga besar yang datangnya dari Pal Kabupaten Malang. Siapa dia? Kak Rus bersama suaminya. Ini permintaan tuan rumah Bung Setiawan kalian Ibu Siti Soleha. Yo Kak Rus dalam pun sakit malang sesarangan suami. Pal Malang ini atas permintaan Bung Setiawan. Semoga Kak Rus.